Novi le loto megado benami. Megado benami. Menegbe donami egbe. Le gapopo yame. Esike nyekluwa. Miega notu. Anotu de nuka unchi mi anotu do. Mi anotu de mauve nyamu. Enya sekenye miapa gbe. Enya sekenye miapa khoho. Ple miapa fufu popo, ple miapa agbe popo. Eyam tie yekro mi jana ido le gapopo yame. Yeme tibe na vuoto. Ntila metoklo gogo metosia. E na chowochi. Akure enya yamchi le gapopo yame. Me dogbenami nya de motori sia de le gbefe ke kinyi sia me mi ka ba dore te fe ya le kebe mi kata mi ga apun fuku de nya nyolamchi mi wododo sia si kemi yobe esienye enyala esienye undodoa esienye enyala esienye undodoa esienye enyala esienye undodoa fwe gapopo memile ya. Amen. Ye me toji le gbedona mi okata le miape tokle miape de la Yesu Christopher nko amen. Novi lolo eje fabe mi okata mi gbona be mi yi na chechi alo mi subo na mau o nyanu sike nyumto o jame be na chesi wo wola na subo de ale sike o jebe na subo do alebe gomo pokpokele agbo na mi o via ola benatem asumia si le mi fe egbe fe susu ye sike ma o gachona mi yebile yobe esienye enyala esienye undodoa enyadele sike ohiabe miadido tine inyale ke odibe miadibe miado nti elabe enuo gblekekem yenye nyasikele ndetaye ubledo nuka ye me globe egbeglemo amegbeto le gbeglem de eji amegbeto le gbeglem de ji amegbeto le chochron esiayi le nu deta nuka tayo ke egbea le miape émission alo miape gbedasi alo dodo siamela ke mi yobe esienye nyala esienye undodoa mawa akpere nye kro tiba mi ase undodoa la be mi anyanya mi ase enyape undodo ha ne make novio me kalgibe mi ahle enule agbale sikomi yobe bible sikeje maupe enya mi le khlemle Osée alo Hosea pe agbale etamene kukui amadiame afima olo gbogbo mi le khebela nye du kol chochrom le eshima jeta alo bibla gbogbo bena bibla le fia bena nuka gbogbo na mi o gbogbo be ochro nye du kol esi sijejemele esi o lata ocho ye pe duko esike ta nusike ta yo le pe duko choro nye bana esijejema le siu esijejema su esiu numata ye pe duko le choromdo egbele togo yibajia togo viole chorom ele o chorom yim elle avait un nouveau la bobo dom de Dieu sacré kali
le du si keme klo mi gbobe enye Kristo du alors enye khoseto pe du alors Kristo to le du amen eye mausi bola le du amen gakala enuoma le tefo o hiabe gamasube mi ade fe gbefa ejijia amekero gbobe mi va kho Yesu no viye ne le ehareme alo le fufu foleme yo gbonobe mi va kho Yesu la mega khoye mega yiu enya tokhede glomele na ole kafufu yame o hewe na tengbe chonki nyeme glo anya ko malu ke yomba ma glo efenya ye time glo ne do mele popo no ba nanya ba edutofo yo ba ole mo nya glo la file ko ye e me gboto mo mi va kho Yesu la no vi yeme popo lo me mega yo ela be egbe ya cho gare me keke ba do gbe ya amegero le Yesu ahom amegero si o gbo ba yo kho Yesu la wa we le chocho me yim le esi majeta ela be amareke ma to ma kho Yesu Kristo la menye nu yo kho da o amekele chona mi o amekele chona o kapele homo amara go be pastor de maunya godale ye vale maunya glonta ebe mi va kho Yesu ta ye ham va kho Yesu o mo kho Yesu ta fa chile mia to go fa gamalo mia to fa gamala mia sena be amoro yina de afio va kho na nu de o ke won to bu na be enye yo fa perem to alo mauna yo nu mo yo to kone vo Yesu ya obo kona Yesu bona mi le fanya mabena mi teva gonye mi amesukata agbawum eye no tikona mi la nyela mana jijomi Yesu le mi anga mi teva ego eye ya khomia o yae menye mi o ya kho efekwe mafimala mi do la tro susulanti Amerika mo kwa Yesu e kwa mi o ya ye mi troisi ma ovavi volebe mi gbobe mi le Yesu khomla me gbobe amesukata gbobe yo kwa Yesu la o le chochro me yimole ela mo kwa Yesu e kwa mi o ya eye to ba kure mi etaro eye te so fa gboba do ene mi etaro be mi atrozi yeto que Yesu Kristo to va nyigba ya ji a egbobe mi to le me fe ji o me o khose la do mi te va gbonye ne mi akpohoho am Yesu me gbo alo e fe nu so ke gbobe mi va kho Yesu awo me le de ma o e tem le pedo ji ba me so keta gbobe mo kho Yesu la o le chocho me yim ela ba Bible gbogbo na mi la fia bana hallelujah bena le sima jemageta nye amo le chochrom esimi nunolao mi dovlo si jeta la nye ha megbe be mi aga nye nunolao o amo dovlo si jeta kenye be wa jesi wa tema nya maula o dovle e ta mau fanyal gbogona mi le oze ya fe agbale ya me eta ame ene kuku ya mate klo kote kolal gbogona nya du kole chochrom alo nya du kola ele chochrom yim nya du kole gbegblem yim lesike sinjeje que la souci maintenant a jessi là me laisser sumo tala elle chochrom eye si je me laisser tala
e wosi bebe egbesi jeji ene elabe mo si kejo fie to la egbesi jeji ya e ta foto gobe esike owo egbe ye be ba jesi e si jeji otala ye ha egbe o e gbegera me gerola nenema wo mo le o gbe o da si jeji dare e won to chopo susu propos de onu anyi o to du anyi ba nenema o asubo ma wo ema si maje male o si o e ya to kula ba gero ha ya le chochome ta meti ba ma don ku nde chi no vinye le bien pe bobo ya ma lo ta ko ya bala mi le bobo be esienye enyala esienye ondodua ne si jeje la si o la ma tema je si nyate pe ya Bibla bonami le yohel fak bale eta me ni kuku black tovove bena hallelujah ala jesi nyatefela e nyatefela wo abrodevi e si jeje la soasio afi aten jesi e nyatefe kenye maope nyala na yeba si jeje ma soasio la ma tema jesi nyatefe kenye maope nyala o numa glomilema numa nye ma fanyema yetaye oze bagbale ozea bagbale eta amene kukuya madiele pedoji na minyue bena maula eba ye majesi o ye gba o kenye pastor kele nyaglo o kenye apostolo alo prophète alo evangelista mais nous esije jema la sio eta bonaba mu ne ba ho Yesu o ma ho Yesu no binye Yesu e ho amia oya eta mesike tro le fa jimala e yo ho gbugbo gajila e tro na suna Yesu to e mi osi o wona bonaba na mi ba ho Yesu la enye elu akantata enye amabolenu le si maje si kama swa mama si otaye e yo blama nya fia amova ho Yesu to oh mi ko Yesu to a oh mi ba ho mi o mo ho Yesu mi le chocho me yema e ya ta togovio mi trole mi apa chiome apa topo beke dasina mi nyeba mi trole mi apa chiome no la ga to go chimi ne mi atozi ameye yo le Kristo me ela be Kristo khona me yo tona zinaito yo nyena maovi yo pona dede ye oyo la me bena abrodevi vava ela bena e sijeje ke su asiola ye na be e jesi nyatefia e nyatefia la e wo abrodevi no vilo lo to me dakpe be mi senya ya gome tamia tubera adakpe na mawude nyasiota fofo ma fo meta akpena o be no vinya de la fiade da esenya ya gome be na chogbejila maga glola file ke kwa bena mi va ho Yesu ke bola gbo bena mi trole mi apa jiome e ona ga gbo jimi e mi do khose e la ba mi apa khose la demi afeto Yesu mi afa ma o kenenye lolo fa ma o amanuvela nabe amama da nabe novi ma da nabe pastor ma da nabe nuka apostle ma da nabe amasio katalo hato le wo nyala gloma ona nye egbebena okpla mo flude mo bubuje la ba nunya si jeje ma suosio wo egbela apato me dakpe na de ofagbeta da me sefagbeta ba me semala nyo aso bena wanya ba ejime totroyi ye penya ni chobanami bubo gajie menye va ho Yesu penya yo la bo maton ho Yesu o we ho na mia oya e mi tola zina mafevio mi tola zina Kristo to ye mi tola za brodevio e mi kwa agbetumo la bo chwa gbeba do ina miata mi dak pono le sieta do donyu sikeno gonami to o do kichocho na me eye la gbetegbe be mi o ha mi akpo agbetegbe se ya gba ma vo me dakpe no me kafu me doreji de wonu kundo siota le mi apeto premier de la Yesu Kristo pon come amen
Davi yo misenia no vikle mi apeto chola Yesu yo ira maulolo. Jo through forgiveness mission also la pa anyigbaji. Be kalibe nya ya wa akpere mi akatanti bena ya Thomas nu de gome aso bena timototo lanya enukelanya etomati. Timototo kle bogaji lanya etomati na amasio kata ava Yesu bo Yesu aho atroti etola. Maone irami de Yesu bon koma. Amen.